Kaseng Kongres na po nong stoin galap pelong ya kajelang paiba matakasni po ka Bishops Hall ka na po nong stoin. Hakabada don lang ru kotong ja kaseng ba Gabriel Walang kipat kinongkit kam ja kaseng ringkat padu presiden jo kam Yakda Police Congress Committee uba Vincent H Pala. Hakan ni kajelang le poi ki babun ki dekat ba kinong kesan ja kaseng na kam ta banyak kren ya ka election kaman long haka arpunyo tarik mentau benai. Ia bagi babun ki paiba amnang pila pendap ya ka hon ki don ru ki bi ap sabar nang taman peni ya kajeng kersan ya okotong ja kaseng kata uba Gabriel Walang ubolong ru ka kopor u MDC jong kanong stoin. Habakan hakan dikejalang uba pala ulaong. Baki parti na ni kiseng kibutan hapa kasokar MDE kilong tekum kita kising kibia bam ya kadok hati. Hakabasdang kabanang bun kadok kia bam kia kabasuk na hadiam beladuk kadok pat nasa asang tang kasiing kelasdang menyadai banyak serut. Banyak kendrup iwe ya iwe. Kini kalong tek kabelajar hakasokar MDE mentah kebagi parti kelasang banyak keno kawe ya kawe. Namar baya kaspa jong jela la korup tanda kawe ke parti. Anak i nga modol katong sini rampik ya ka TV channel na i kumba hanreu ni kikla ikam yo wati la kam kikla yo hati kala pam yo hati kin ya kana na nama kale kadang ko kabam kiban pam step kiban pam menit kiban pam besar reden abai sini reden sini sanski galut kata kata hati sah sampai sih ani gajinya gila kerap kata kapang dia tank way di shop praklam tak kita betul karena iba gajinya kini kasih baru gajinya kini kasih baru gajinya kan aku bocor kumtu hampir di government government tahu PE yang besar gajinya terhilang BJP, NPP, UDP, PDF, HSPDP, bagi dua parti. Kadang kapor ke Kongres, kespak ke bobon, kakam kacang ke bobon. Ia tadi kirakti, jadi sebuah hati, jadi enam. UDP, NPP, HSPDP, jadi enam. Pintu ini kena iwe. Mentah lalu kespak, gelak korot tak tahu kat ni. Mentah mana kena ke HSPDP kalau komplain ya ke NPP, ke UDP kalau komplain ya ke NPP, ke BJP kalau komplain ya ke NPP. Kawan mentah ke dia kena ramai kena jadi ke state nama lah lut atau kadang. Kata-kata kowe kita mai iba ada di election ke Balwan, ke Kongres kan sejak kepot balat ikut jemur demi nama kali kipai pak kila pai kipai pak kila yo i ba kini kepada nasokar kita kimton jemur pantri nam tahu kai pak dari takbang jadi ya kado dari bani kini ISN para itu setuju jampi kandor mereka ILP te nana orang itu ni mereka setuju ni minum bo ya kano ka item dari issues ka benimlah kamle ka babot namal ka ILP kamle ka issue jong ka state government ka ILP ka issue jong ka central government na kalian jong ka Kongres haka sarkar ka bamanjwa dari kalian jong ka sarkar ka bamanta nilai lang tinang ka resolution of house or assembly BJP akan kini kau. Nama lain, nak kami ke state issue, ke central issue. Dan dia bawa manifesto ini mentah. Kabai konsang ini pay, ya kayak kami yang di sebelah. Lada deh buat tourism, lada deh hikam sorkan, lada deh hidup berita. Ini tuh kisah bagi kami yang itu ni policy berapa. Lada deh kata yoyong, lada deh motion, dari inside policy bagi kami yang disambah di Jomi. Berilakan le. Minram jemur bansai polisi mangkular. Mana kena belajar ke BJP ke Ong. Apa sispa praposi malafom ke sarkar. Kita pelai uruyong. Atau entah uruyong mulai. Tapi kita tu tak dikhairkan. Uruyong dalam ini. Ni kuat menong itu. Ya ke kami tular apa manifesto. Ini belakan le. Namun dari wana ke bawah belakan le. Kita menjadi state issue. Inilah keluar ke central issue. Dan boleh bawa bakal Kongres Kampesin yang isu ILP Kamre, kecil satu bapa lagi.
ingin semi isu bengala pandai dan buat orang mentah kecil kasih ban urun apa ke iksedu ingin sim ke polisi ke bangila pandai atau state ni ban recommend ke state ni rei ke badai ban pandai ban final ban ai ke rei ke central government ingin sim isu mentah ke yokam ke jam mentah ke education mentah ke health mentah ke baru di nomor Inolar ni berhak apa manifesto ini dalam peraturan polisi substansi. Tertinggal, hierarchy. Non-stop constancy, hierarchy. Non-stop constancy, hierarchy. Non-stop constancy, hierarchy. License lewat nilong, license lewat nilai ngatur pajak kali kesin kebalai. Rangka perumlai, license lewat ketim kesin keong. Siapa juga ini? Tiga jadi Parliament excam, siapa juga? Kumai simun, lesok, voice of singing sesam, rangka ketuan bapa. Kumai simun.